Put po zapadnoj Hercegovini nerijetko vas dovede do Mercedesa. Jednog, drugog, trećeg, četvrtog i petog, ali i do nevjerovatnih 1000 u samo jednom selu. I ova bi priča bila sasvim uobičajena da u selu Vojnići nema 1000 Mercedesa na svega 100-tinjak domaćinstava. Ne, to nije slučajno, ali nije ni namjerno. Kvalitet, ljubav, navika, to su razlozi zbog kojih ponosni vlasnici posjeduju svoje ljubimce. I šta ste vi i ovaj Mercedes u 20 godina, da tako kažemo, preživjeli? Dosta smo mi toga prošli zajedno. Ovaj motor je ubačen prije 12 godina. Evo vidiš, nisam tu ni kap ulja na nju nema. Znači moraš paliti i voziti koje je auto 35 godina staro. Sa njih na kraj svijeta. Što to ne može doživjeti nijedno auto. Gdje je sve najdalje bio sa vama? A samo je obaša cijelu Evropu prije. U zadnjih par godina, možda zadnje 3 godine nisam sa njih neđe nigdje dalje. Znači tuda se voza po selu do Upolja i tuda. Zakazao nije? Zakazao nije nikad. Znači uspi gorivo i voziti, to mu je sve. Nema tu ništa drugo. Evo sad vidiš auto kako je, možeš znači sa njih na kraj svijeta. Stari je bio malo u Njemačkoj, ovoga smo kupili 86. I tada sam polaga i ono za početak kao živimo od voća, od povrća i krompir sadimo i tako. I onda pomalo smo ovo, kako bi rekao, namiriš malo i polako u Zagreb dok su bile otvorene granice i gore prodavali to. U nas većinom novi teretni tada počeli. No osjeti se nostalgija u Mercedes selu, nekada u bivšoj Jugoslaviji, nadaleko poznatom po tom fenomenu. Ljubitelji Mercedesa sada kažu, prošla su ta vremena. Ja od kad znam za se, kod dite uvijek je u selu, razumiješ, sve su to većinom bili kamioni. Mercedes. Sve Mercedes. I onda je tako krenulo? Tako je to krenulo. Narod je bio prije po Njemačkoj, onda posle kad se počeo baviti poljoprivredom tu, većinom su počeli kupovati Mercedes. Pa tako i vi? Pa tako i ja. Što kažu, ko svi Turci tu imali i muje. Vidjeli smo u selu ima puno Mercedesa. Otkud ta tolika ljubav? Ili je to više bila korist ili zato što se išlo? To su ljudi navikli na to. Prije se dobro zarađivalo, ovo ti je sada ne tako. Jedna pozitivna nula. Što kažeš, puno se uloži, a... Znači, zlatno vrijeme je ipak bilo ranije. Sada nije, iako još ima Mercedesa. Pa šta ćemo, ova auta su izbrojila svoje godine, ali i dalje služi narod. Šta ćeš? I zaista služe. Mercedesima putuju po Evropi, odu u grad, voze kroz selo, rade u njivi ili ih jednostavno imaju iz navike. Možemo li pored ta nekadašnja vremena u bivšoj Jugoslaviji i ova sada kad su u pitanju Mercedesi? Pa u komunizmu si mogao kupovati svake godine Mercedesa. Sad može svako 15, 30. Jel planirate kupiti još neki novi? Pa što je, kad odem u penziju jedino, nešto putničko, kad ne budem više radio ni proizvodio. Napuštamo poljoprivredni kraj i ljubazne domaćine, a svega nekoliko kilometara dalje nailazimo na još jednog ponosnog vlasnika Mercedesa. Ovaj put oldtimera, ali i drugih. Ja sam Jakov Mikulić iz Gruda, star 71 godinu. Isključivo radim Mercedese punih 47 godina. Koliko ste u životu do sada imali Mercedesa? Imali broje?
Znači mnogo. Ja sam samo promijenio karoserija novi na Mercedesu. U starom servizu. Najmanje 100-150 komada. To je najmanje. To sam vozio iz Njemačke i auto komercu Ljubljana. Jakov je strastveni poznavalac Mercedesa. Zna ih u dušu, kaže. A znali su ga zvati kada bi nešto zatrebalo čuvenim Mercedesima Josipa Broza Tita. U njegovoj radioni lagano se restauriraju rijetki primjerci koje planira izložiti u vlastitom muzeju. Biće to jedinstven muzej isključivo oldtimer Mercedesa u Bosni i Hercegovini. Svoje mjesto tu će imati, za početak, specifičnih 15 vozila. U ovu karoseriju, ovaj Mercedes je ugrađen motor Anšpricer. To je slično današnjim motorima koji se sad rade CDI motori. Pogledajte, on ima samo dvije cijevi, a ima 6 cilindera tamo. I on ima Bosch pumpu. I to na prvi pogled kad neko sad gleda, on misli da je to dizel. A takvih dizela u to vrijeme nije bilo. Bili su samo 4 cilindra. I ti motori su se samo uređivali u kabriolete. Ali pošto je ovaj išao u Ameriku i bio je vlasnik Njemaca, na tome piše pozadi, on je sebi naručio takav. Kad se sad restaurira, rekli ste da nećete prodavati. Sve živo se sa njega skine do jednog šarafića. Ali kad bi se restaurirao i obnovio, iako ste rekli da nećete prodavati, šta mislite koliko bi vrijedio? Oko prilike oko 25 do 30.000 eura. Ako se ne varam, ovdje ima nešto posebno. Što ćete nam pokazati? Ovo je poseban karakterističan slučaj. Ovaj auto kojega vidite ovdje pokriven s ovom caradom je godina proizvodnje 70-a. To je Mercedes 300 SEL. Taj me je Mercedes oženio. Hoćemo ga vidjeti? Može. O, prekrasan je. Ima li neka karakteristika za ovaj model značajna? A to je Lange, ovaj Mercedes duži. I ovo je na zračni jasicem, on nema špirala kao oni drugi auti. On se mora podesavati visine koju hoćete vi da dižete. Pa provozit ćemo se. Pa, hoćemo. Osjećaj je izvanredan, zaista. Nisam se vozila u nečem sličnom. Tako je očuvan, nemam riječi. A ja sam mislila da ste nešto obnavljali i radili. Nisam, na ovome ništa. A ja to ne uzem, možda godišnje pređem vrh glave 1000 km. Ma nije ni toliko. Vi ste se zaljubili u svoje Mercedese. Sve. I to je ljubav do groba. Ljubav do groba, jesu. A i mi idemo stalno po tim, kad je oldtimer klub, idemo druge, Hrvatsku, Srbiju, u Bosnu, gdje se to već održava. Jel mislite da neko ima ovakvog sličnog u Bosni i Hercegovini? Ovakvog Lange ja ne znam da ima. U omiljenom ljubimcu Jakova Mikulića na vjenčanje se odvezlo 100-tinjak mladenaca. Na hiljade Mercedesa u ovoj radioni dobilo je ljepši izgled ili potrebnu korekciju vrsnih majstora. Zapad Bosne i Hercegovine i dalje će čuvati tajnu vezu i njegovati ljubav ponosnih vlasnika Mercedesa. A mi se možda opet vratimo da posjetimo muzej kojeg stvaraju njima u čast.
I godine nisam sa njim neđe nigdje dalje, znači tuda se voza po selu do Upolja i tuda. Zakazao nije? Zakazao nije nikad. Znači, uspi gorivo i voziti, to mu je sve. Nema tu ništa drugo. Evo sad vidiš auto kako je, možeš znači sa njim na kraj svijeta. Stari je bio malo. U Njemačkoj ovoga smo kupili 86. I tada sam polaga i ono za početak kao živimo od voća, od povrća i krompir sadimo i tako. I onda pomale smo ovo, kako bi rekao, namiriš malo i polako u Zagreb dok su bile otvorene granice i gore prodavali to. U nas većinom novi teretni tada počeli. No osjeti se nostalgije u Mercedes selu, nekada u bivšoj Jugoslaviji, nadaleko poznatom po tom fenomenu. Ljubitelji Mercedesa sada kažu, prošla su ta vremena. Ja od kad znam za se, kod dite uvijek je u selu, razumiješ, sve su to većinom bili kamioni. Mercedes. Sve Mercedes. I onda je tako krenulo? Tako je to krenulo, narod je bio prije po Njemačkoj, onda posle kad se počeo baviti poljoprivredom tu, većinom su počeli kupovati Mercedes. Pa tako i vi? Pa tako i ja, što kažu, ko svi Turci tu imali i muje. Vidjeli smo u selu ima puno Mercedesa, otkud ta tolika ljubav? Ili je to više bila korist ili zato što se išlo? Ma to su ljudi navikli na to, prije se dobro zarađivalo, ovo ti je sada ne tako. Put po zapadnoj Hercegovini nerijetko vas dovede do Mercedesa. Jednog, drugog, trećeg, četvrtog i petog, ali i do nevjerovatnih 1000 u samo jednom selu. I ova bi priča bila sasvim uobičajena, da u selu Vojnići nema 1000 Mercedesa na svega 100-tinjak domaćinstava. Ne, to nije slučajno, ali nije ni namjerno. Kvalitet, ljubav, navika, to su razlozi zbog kojih ponosni vlasnici posjeduju svoje ljubimce. I šta ste vi i ovaj Mercedes u 20 godina, da tako kažemo, preživjeli? Dosta smo mi toga prošli zajedno. Ovaj motor je ubačen prije 10, stvari 12 godina. Evo vidiš, nisam tu ni kap ulja na nju nema. Znači moraš paliti voziti koje je auto 35 godina staro. Sa njim na kraj svijeta. Što to ne može doživjeti nijedno auto. Gdje je sve najdalje bio sa vama? A sa mnom je obašao cijelu Evropu prije. U zadnjih par godina, možda zadnje 3. Jedna pozitivna nula. Što kažeš, puno se uloži, a... Znači, zlatno vrijeme ipak bilo ranije. Pa Sada ja. nije, iako još ima Mercedesa. Pa šta ćemo, auta su izbrojila svoje godine, ali i dalje služi narod. Šta ćeš? I zaista služe. Mercedesima putuju po Evropi, odu u grad, voze kroz selo, rade u njivi ili ih jednostavno imaju iz navike. Možemo li pored ta nekadašnja vremena u bivšoj Jugoslaviji i ova sada, kad su u pitanju Mercedesi? Pa u komunizmu si mogao kupovati svake godine Mercedesa, sad možeš svako 15, 30. Jel planirate kupiti još neki novi? Pa što je, kad odem u penziju jedino nešto putničko, kad ne budem više radio ni proizvodio. Napuštamo poljoprivredni kraj i ljubazne domaćine, a svega nekoliko kilometara dalje nailazimo na još jednog ponosnog vlasnika Mercedesa. Ovaj put oldtimera, ali i drugih.
Ja sam Jakov Mikulić iz Gruda, star 71 godinu, isključivo radim Mercedese, puni 47 godina. Koliko ste u životu do sada imali Mercedesa? Imali broje? Znači mnogo. Ja sam samo promijenio karoserija novi na Mercedesu. U starom servizu. Najmanje 100-150 komada. To je najmanje. To sam vozio iz Njemačke i autokomercu Ljubljana. Jakov je strastveni poznavalac Mercedesa. Zna ih u dušu, kaže. A znali su ga zvati i kada bi nešto zatrebalo čuvenim Mercedesima Josipa Broza Tita. U njegovoj radioni lagano se restauriraju rijetki primjerci koje planira izložiti u vlastitom muzeju. Biće to jedinstven muzej isključivo oldtimer Mercedesa u Bosni i Hercegovini. Svoje mjesto tu će imati, za početak, specifičnih 15 vozila. U ovu karoseriju, ovaj Mercedes je ugrađen motor Anšpricer. To je slično današnjim motorima koji se sad rade CDI motori. Pogledajte, on ima samo dvije cijevi, a ima 6 cilindera tamo. I on ima Bosch pumpu. I to na prvi pogled kad neko sad gleda, on misli da je to dizel. A takvih dizela u to vrijeme nije bilo. Bili su samo 4 cilindra. I ti motori su se samo uređivali u kabriolete. Ali pošto je ovaj išao u Ameriku i bio je vlasnik Njemac, na tamo piše pozadi, on je sebi naručio takav i... Kad se sad restaurira, rekli ste da nećete prodavati. Sve živo se sa njega skine do jednog šarafića. Ali kad bi se restaurirao i obnovio, iako ste rekli da nećete prodavati, šta mislite koliko bi vrijedio? Pa oko prilike oko 25 do 30.000 eura. Ako se ne varam, ovdje ima nešto posebno. Što ćete nam pokazati? Ovo je opet poseban karakterističan slučaj. Ovaj auto kojega vidite ovdje pokriven s ovom caradom je godina proizvodnje 70-a. To je Mercedes 300 SEL. Taj me je Mercedes oženio. Hoćemo ga vidjeti? Može. O, prekrasan je. Ima li neka karakteristika za ovaj model značajna? A to je Lange, ovaj Mercedes duži. I ovo je na zračni jasicama, nema špirala kao oni drugi auti. On se mora podesavati visine koju hoćete vi da dižete. Pa provozit ćemo se. Pa, hoćemo. Osjećaj je izvanredan. Zaista. Nisam se vozila u nečem sličnom. Tako je očuvan. Nemam riječi. A ja sam mislila da ste nešto obnavljali i radili. Nisam, na ovome ništa. A ja to ne uzem, možda godišnje pređem vrh glave 1000 km. Ma nije ni toliko. Vi ste se zaljubili u svoje Mercedese. Sve. I to je ljubav do groba. Ljubav do groba, jesu. A i mi idemo stalno po tim, kad je oldtimer klub, idemo druge, Hrvatsku, Srbiju, u Bosnu, gdje se to već održava. Jel mislite da neko ima